نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidin dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala sa barang sinabutan sin pagpamahalaya kini kay rinay sab kita niyo ha kabiyak sahan waktu amuin magpangadji kita niyo pangadjian dengan kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan dengan hadis sinjunjungan taniyo alaihi salatu wassalam. Aruman ini mga kakasin sinallahu subhanahu wa ta'ala yatud na mo na isab maun pahadarat singkamu insugpat sin pengajian natu limabay amin masih kita niyo pengajian bunga sin pag-iman lagi na tuod bunga sin pag-iman antara sing guru iwan sin murid hidup niya hamurid niya in bunga sin pag-iman.
mga anak po na mo atiranan, inindo sin guru pamurid niya, amo na ayat, Suratul Furqan, sipat si mga sila, nagtag-ipon kalasahan sin Allah Ta'ala, iwan nagtag-ipon, kaya lanawan sila, kaya sarapan sila upamakun pagkaon, sin pagtaat iwan pagibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aming kiyatagnaan na to na palman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawna. Lima sifat na sabot taniw sin limabay. Si mga sila kalasahan sin Tuhan nagtag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mura-murahan mga anak po. Ingkatan ibadat taniw nga pardo pasunat. Bang mayan makalamod kita niyo pagtag-ipon. Iwan pag-ibadat, pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakuyaran niya sabab kalna nakakadta niyo intiranan pamandu kawayaan sin Allah Ta'ala piyahatod niya hajunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Ingganap niya mga anak po na mo palman sin Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Sipat hikaunum, sim mga sila beriman, bunga sim pag-iman. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Wala sila nakapagsirik pa Allah Ta'ala. Wala sila nakapagsakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala daysab sila simingod hadat si mga tao nagsisirik pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab kalna hajaman na kauna, aula-aula na hajaman ini, naglalamuray, naglalamud, in mahadya na nagkukupol, nagsisirik, iwan nagtatag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada po ni mga bariman sa bunal, di sila malamin, di da sila imibog, sin kakahinang sin mga sila nagsirik, nagsakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapag ibadat nila, iwanakatan, pakaradyaan nila. Sabab kalna, tiyanto sin mga sila bariman, simpanan tuhisin atay, simpanan tuhisin akal, simpanan tuhisin dila, simpanan tuhi simpito ang takbaran, makadhakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lungbus. Piyagtabarro nila, ingkabuhi nila, pa Allah Ta'ala. Aun kabayaan nila, aun kanapsuhan nila, sa wala nila iagad. May tayad to mga tuwan, wala nila iagad. Sababin tao makadanapso niya. Pisukuon siya sinapso niya. Magtaat siya napso niya, iwan sin sahawat niya. Makatukas sim pangatayan. Makalumi sim pangatayan. Apabila timukas, iwan limumi im pangatayan, biya na sing kahalan si mga Muslimin na masanato ini. Nagtatag-ipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-ubusimin ang simaksiyat. Dahil nga sabab yan, insipat nila ini.
Wala sila nakapagsirik patuhan. Alawm sinjantong nila, paswara nila, paatkal nila, pakatan kignot kuhibal nila, papagkaon nila, papaginom nila, wala sila nakalamod, hahinang si mga sila nagsasakuto pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak kapuin sipat hikaunom. Sa lummi-lummi addat, amunin addat nagsisirik patuhan. Sa lummi-lummi palangay, amunin nagsisirik patuhan. Kitaan yun ang subol nila. Kitaan yun ang budyang nila. Kitaan yun ang maas-maas nila. Bangkitan yun bukun maayad, iriglo'y maas-maas na to. Makalabi. In pagsakuto nila, hamang nga sila nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyang hilummi sila Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan lummi malummi. Sa impiyang hilummi sila Allah ta'ala. Amo na mga sila nagsakuto patuhan. Dahil nga sabab yan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Hadis mahaba sa kaon na to sa diyang pangadyan. Man asyraka din. Isyusin tao magsakuto patuhan. Hapag ibadat niya, hapag taat niya, katan pakaradyaan niya, lalamuran niya sin pagsakuto. Sin pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kala sirik dakula, ada kala sirik sivi-sivi. Unim biyayta niya di sini. Taraktuhu wa syirku. Pasaran na siya sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan sing kakahinang niya pagsirik. Makabuka santuan. Ama, bang siya pasaran na siya sin anak niya. Hawak to siya kalaas, di na siya ayaw putun sin anak niya, para kala dakula. Maas, di niya ayaw putunin anak niya para kala dakula. Allah Ta'ala, biyaitaan kita niurain di hadis ini. Siyo nagsakuto patuhan. Pasaran na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin natin sin pasaran. Yaon da siya nagkakaon sin rijiki, yaon da siya nagiinom, yaon da siya naghampin. Saka way na barakat sin suara niya. Way na barakat sin hinang niya. Way na barakat sin pangatud niya. Way na barakat sin pangdungog niya. Way roon na karayawan sin kignot kuhiwal niya. Taraktuhu wa sirku. Hibin ko na siya palman sin Allah Ta'ala. Tinggalan ko na siya. Pasaran ko na siya. Kanda mga anak po, maanib kita niyo tuod. Lilingon na to imbaran na to. Uni, piyasaran na ako sin ama ko. Piyasaran na ako sin taymangud ko. Nabihawon to, nag-isolitin tao simbaran niya. Di man jari isa-isa mo, awon anak mo, awon kampung mo, awon family mo rin kan ama mo, awon family mo rin kan ina mo. Di man jari isolitin mo imbaran mo long mo isa-isa kula. Suway mura sila asipon. Suway na kumarayaw kasudahan kanila. Misan pa sila nagmamangi-ingi para kala nila. Wala tajiru wajiratan wijira ukhra. Ingi singkewanan di na makaon kayo mo. Kaniya-kaniya hinang. Kaniya-kaniya ini pagibadat. Sarawa, mahambuok kita niyo pag-ibadat, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, mga anak ka po, maghali kita niyo simbeta, ini hadis ini. Taraktuhu, palman sinallahu ta'ala, hibin ko na siya.
Indua magtiyaw, mangin babae na simba na, way na. Ibin na siya sinasawa niya, way na. Nabiya din tuan, bang siya hibin na sintuhan niya. Na ikaw imyalong, mumaraw ra parasahan, kumaraw rin pag-inom, kumaraw rin katantan, huon niya riha dunya. Sa pag-iig mo rin riha dunya, pagdatong mo palong singkubul. Aray, day na kubang, tiyo-tiyo na sa kumani, sa saad na. Dahil nga sa babian, yung mga sahabat, bang sila magsambahayang salatul muadda. Biyasin sa kaula-ula, mamaid na sila rin nga dunya, harap pa adlaw akhirat. Amot tingkain nila magsambahayang. Paghulog nila sin takbir, Allahu Akbar, biyasin sa kaula-ula, nangarap na sila paadlaw kana-kana, binin nila na in pakaradya na dunya ini. Ampay mga sila nagsisirig, ampay sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dula ng pangatud, dula ng pangdungog, dula ng katantaan. In kitari, biutangan kita sin Allah Ta'ala hudud. Aun limit sin pag-atud, aun limit sin pagdungog, aun limit sin pagsuara, biutangan limit. Biutangan jangkaan. Nah, lima mo din setan, ini nagisin setan, anli. Hangkan nakulong na piyapanjarihan matay pag-atud, usala pakataan. Ari tuan. Hangkan na kauriyong piyapanjarihan tayo nga sa babi pagdungog. Dungo ka sa jem marayaw. Hangkan na kau piyapanjarihan sikip pagpanaw. Panawa sa jem pamarayaw. Amo yan in sipat si mga bariban. Di sila imibug sinhinang kasirik way kaibukan. Amo yan mga anak po imbeta din di kato. Hapal man sinallahu ta'ala, sipat hika unum. Di sila magsakutupatuhan, di da sila imibug sin hinang sim mga tao nagkukupul, awla-awla na nagsisirik pa Allah ta'ala. In kaibugan nila, di nga Allah ta'ala. May tayad do. Sababin sila yaon, malummiin atay, tigidlo min atay, bitu-bituhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Firman sin Allah ta'ala, wala tuti man aghfalna qalbahu. Wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Ay kau tuod magad mga tauin. Ay kau magad kanila, ay kau magtaat kanila, may ta. Nasasasawin atay nila. Matuwasin atay nila, malummin atay nila. May ta matuwasi ba may ta malummi. Ittaba'a hawahu. Iaagad nila yung napso nila, iaagad nila yung sahwat nila, bukunin iaagad nila kabayaan sintuhan na parman niya iwan hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana amruhu furuta. Ingkatan hinang nila, ingkatan kakahinang nila, wayron pus pa idakatan. Di dihilan sintuhan pahala. Way makarihil pahala, tauri makarihil pahala papagkahin niya. Bat sabab misan siya barhajat daha pahala. Biya din yung karihil niya, sin barhajat sila karwarwa. Nahisiw rin mang dirihil, Allah subhanahu wa ta'ala. Intao. Di mayaw yung pag-iman, wala layamuran sinsirik. Harap pa Tuhan. La ta'tamidu alan nas. Ay kamu mangandul pagkahin yung manusia. I'tamidu ala Allah. Pangandul kamu panagpapanjari kaniyo.
Ay niyo pabutasa, inakal niyo, inatay niyo, impituang tabaran niyo, panagpapanjari ka niyo. Wa tawakkalu ala Allah in kuntum mu'minin. Bugsuan niyo, ingkatan, kabuhi niyo, iwan kamatay niyo, harap panagpapanjari ka niyo. Bang matan-mataning kamu beriman. Dengan sabihan, imatan beriman, hibugso niya, ingkabuhi niya, iwan kamatay niya, ipangandul pa Tuhan. Sabab amad timpangangandulan, di ka pangandulanin akal tayo ni, di ka pangandulanin ingat tayo ni, di ka pangandulanin takita ini, iwan sin sila, iwan sin kita, in pangangandulan da, Allah subhanahu wa ta'ala. Maita. Allahu yamtajiruka. Tuhan mo nagtatakad kay mo, siyan tagdapusin langit, siyan tagdapusin lupa, siyan tagdapusin adlaw ka na. Nain tao, nagtatakad day sab kay mo, nagtatakad kay mo, kawaan kaw, pamusad kaw, pangayuan kaw. Ampen Allah Ta'ala, nagtatakad kay mo, dihilan kaw. Yan tutuan sifat si mga sila bariban. Sifat ikapito, si mga sila beriman, kakasihan sin Allah Ta'ala, bunga sin pag-iman, wala yaktulunan nafs. Di magpamuno tao. Sabab bukon piya panjariin tao, iwan tao magbuno. Kaya panjari sin Allah Ta'ala intaw iban tao mamarinta hababaw singgumi. Narain din magtag na impamarinta. Inni jailun fil ardi khalifa. Pagparintahan ng gumi simpamarinta rin atuhan bukon pagiluhalaan, bukon pagbunuan. Magtag na pamarinta sinusugi pambabae. Habay nila, haupis nila. Naunin pamarinta sinusugi bang babae habay nila. Duwara, himinang sindaakan iwan lumayo sin liangan. Naunin pamarinta sinusugi bang babae hakasaplakan, hakatiluakan, halawm sin kauman. Halawm sin tabu, halawm sin mul, haygaddan, hakay kadigaran niya, unin pamarinta kasaplakan. Biada sin pamarinta bay. Himinang sindaakan iwan lumayo siliangan. Kati kunutuan in luhay. Kaya nagtatakad kita niyo, subay na mahinang Islamic Republic. Mataod na hula Islamic Republic, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of Pakistan, Islamic katantaan. Surayan, mga anak po. Na, wala yaktulunan nafsallati harramallah illa bilhaq. Di jarihun mamatay kau tao. Naturan tuan, tahun 5 bayad tu magsuko din tao, magdangaw. Di mag-asubat sa sakatan. Tas kapal nagdaraig na rin asubon, dahil diin ka. Marangaw kita lang niya. Tinimbihay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang aun maraig mo, hataas sa sakatan, nagpanaw, hatinda mo, haygaddan, mag-asubo iya subo ikaw. Mag-uwak ka mo. Nabiya tuan lang nakilaw, nabiya lang napapatamin, ato-nato. Sa nagsasambahayang, nagdaratasbi. Sa nagdara automatic rifle, wang niya yung kaingatan, pasikan niya. Nakalayo bukon sila ibadur rahman. Way kasi hatay manghud, way kasi habaran, way lala sa panagpapanjari. Di magpamuno tao, di mamatay tao. Illa bilhaq. May tadi manjari haram. May taharam sumbangin Muslim magbuno.
Nasakaling pangati na to sinsumbang magtay manghud. Hangkay nama. Insumbang magtay manghud hangka aram. Inna dima'akum haramun alaikum. Biyay tayan sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Hapag haji hiutba niya. Hiutba niya Arafah. Hiutba niya Mina. Hiutba niya Masjidil Haram. Hiutba si maghutba katan dunya ini. Indugo, imagasag dugo, haram. Illa bilhaq, amuraing kasabunnalan. Nahinda siyo imanjari bunuun. Turain taod, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari bunuun, si kaisa kisas, namuno siya, kisasun siya. Sa bukon individual yung mamunukan niya, pamarintah. Ang individual, magpauli. Kaya nga sabab yan, ama, ibut-ibut tudlaw niya, ni may mga kumawa na paulihin niyo ito di mga tawyaw. Ay ikaw mabaya magpangasawan nila, ikaw mabaya pangasawaw sa paulihin niyo ito. Di kunutuan ini. Sinimbiyata sin Allah Ta'ala halawang sinayan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Insa barang sin maglapan la ilaha illallah. Maguno yan. Magkalo? Maglanggong. Isin nagbayta. Tuhan. Naman ka mo maglanggong, maguno ka mo. Paaslihu bayna hawaikum. Hatulan niyo sa jawang ang problema. Bukon patayon. Hatulon bang ang tiyo-tiyo sa kalituan, hatulon way na. Bang aun kahuliw tangan, mas tikasadya. Sa kalituan, takaran na si mabagbab, si mapusat. Mas tikasadya, ang tiyo-tiyo doon na. Kung ano doon. Faaslihu bayna akhawaykum. In kamu yan maglanggong, ay kamu magsagga, ay kamu maghiluhala, ay kamu magtalisin. Magasagdong. Sa intaliun niyo, hatulan niyo sa jawang aun nagproblema. Nawang niyo yan na hatul. La'allakum turhamun. Kalasahan kamu sintuhan sabab maghatul marayaw rin sin maglarak. Hambuk ba'y malarak sinisay sa tao. Nahambuk ba'y mahinang sinambuk tao. Di. So marayaw maghatul rin sin maglarak. Dahil nga sabab yan maghatul labi rin sin magpuas sa sunnat. Hatulon na naman sa natubiyahon bukon maglarak, maghatul. Sumpiangon. Amo yan mga anak kapo. Amurad manjari kaya sa gindugo niya. Inukuman ka niya kisas. Hini karuahi asa gindugo niya ajina ba'dal ihsan. Amin usog tagapaghula, nagjina. Ibang babae, tagapaghula, nagjina. Waliyadu billah. In hukuman hayad to, patayon. In pagpatay ka niya, rajamun. Di kunutuan. Bukun nika, in nika, nikmat. Sa jina, in jina mulka. Labi rin sing coronavirus. Ari kaubatanin ilumi sin jinahawla Europe. Dito kanila nagtagna. Na inaakama, bang aun himinang bihad to. Ajina ba'dal ihsan. Nagjina siya sin, tagapaghula siya usog na kababae na in siya yan, laong simbahasa Milikan, stone to death. Raja mo nimbeta sin
Sara hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amurani mapato. Sa suway pamarintay magunukan niya. Hikatu ar-riddatu anil Islam. Amoy mga sila Muslim nagmurtad. Into nasabuti ni amurad timanjari. Sakawa suway pamarintay magunukan nila. Di yadto mahinang si mga sila bariman. Ikaunom, wala nakapagsiring. Ikapito, wala nakapamuno. Ikawalo, wala yajnun. Wala nang nakapaggina. Inni ka barakat, injina mulka. Napapatahan niyo na, dungukan niyo na hindi matuwadun niya yawn. Unim mataod, nika at wajina. Makabuka sa ini, labi rin sinaon, hamasa sinabi lalut. Hindi matuhan masa sinabi lalut, hambuk kaumanda. Siyasat sila sin syaitan, usog, di na mabaya babae, pagkain niya na usog. In babae ni di na mabaya uno, babae na inuno. Nabiyaon tuan, hinangan sin tao Europe, iwan sin milikan, iwan sin kaiwanan, manjari na magtiaunin usog, iwan usog. Manjari na inupat usog, magsaw hamuk babae. Manjari na ito kanila. Makabuka sa ini, ringa sa babian mga anak po, mag-double time kita niyo magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asali, in-diagnose na dunya ini, ingi di matung hababaw singgumi. Kaya biya uwera inu-inu si mga tao. Gaman magliki-liki, biya lang nangakali mga namamarinta kato ini, biya bukun bunal. At banglaw na bunal, pamangaluko intaw hatabo yaon. Mga anak ka po, aun kamatay buhiin tausa patay na sila. Kung may tayan patay na sinbuhi na sila. Patay na inakal nila. Patay na inatay nila. Patay na impituang gautabaran nila. Pakain. Way na pasugpatan patuhan sinakal nila. Way na pasugpatan patuhan sinatay nila. Way na pasugpatan simpituang gautabaran nila. Patuhan nila. Pasugpatan na panapso nila. Iwan panasat sin syaitan. Aturan niyo yan, mga anak po. Wala yajnun. Imbuno bang miyatay na ubos na. Kaya hindi na mag-anak po. Wala yajnun. Dahil nga sa babyan na agaman na to, na lidupon na siya. Ang pari umanood madto pa kaiwanan. Na imbar iman di makahinanghad to. To para kala di mahinang si mga bariman. Si kaisa di mahinang si baringan pagtakaw. Di tuod markaw bariman bang aunhal ka, may ta magbayad na si hadlaw susungon. Ang pahadlaw susungon bukon na sini ni pagbayad dayaw na. Turan niyo mga tuan. Imbar iman di makapanakawri. Hikaro imbar iman di makapaggina. Hikatu imbar iman di makainom alak. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Wala yashrik hina yashrikuha wa huwa mu'min. Sa lugay yaon, yung pasugpatan sinatay niya tudyo patuhan. Di da mapida, injina-jinara kaniya. Di da mahinang halal.
Unin natin niya, di siya kapamarintahan sin syaitan hatuin. Para kala jina, para kala pag inom alak, para kala pag takaw di. Amo yan mga anak kapuin si pati kawalo. Si mga sila, kalasahan sila Allah Ta'ala, bunga sin pag-iman, way jina nila. Way jina pangatod, way jina pangdungog, way jina pagsuara, way jina gimpaisan, way jina katan pakaradyaan nila. Sabab mabuka sila simulka para tungon sin Allah Ta'ala, buhi imbaran nila sa patay na in pasugpatan nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan lian nila yan. Firman sin Allah Ta'ala, wa man yaf'al jalik, naisiyusin himinang, sin pagsirik, sin pagbuno, sin pagjina, hipagbak niya, insangi hakabuhi niya, iban hadlaw kana, bang siyari makatawat. Aturan yun ay mag-inom alak, bang biya din lupa. Amin adi kapag inom alak. Aturan yun ay magjijina, bang biya din lupa. Yari padum niya. Kaya kanap sinansam niya, way. Kaya kanap simbeauty niya, way. Isimpagtag ka niya. Simpagtag ka niya, clear. Surayan, mga anak kapo. Na. Iyal kaasama. Dagpakan siya sinsangi, ipagbak niya sinsangi, hakabuhi niya dunya aula hadlaw kana. Bihan tuan. Namura-murahan mga anak kapo, tangkisan na to na sa butyad to. Imbar iman, balikan na to. Di sila makahinang hadto. May ta, hitangkis sila sin Allah Ta'ala, iban ti matangkis sila. Biyakan siyo, biyakan Nabi Allah Yusuf, bukon pa siya Nabi, tiangkis na siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. May ta, sabab, wala na pillok, wala na paling, in pangatayan niya, in akkal niya, iwan simpito ang gauta baran niya, masi-masi, ti mataalok pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kawan tagupat kajam, misan na tuwad tungki na yung kahalan si Manu siya, biya sinji matuwa masa na to ini, yaunda siya kabayaan sin Tuhan. May ta, kaya wag buwan na ito para kala. May ta siyari mangibog, may ta siyari maabi-abi. As-sabatu alal haq. Inumbol hambuok, tutog siya kasabunnalan ibang kaadilan. Gamot tiblo ko paman kaho, pamakon kaho, misandaan nagtaypon, misandaan naghunos, nabali sa dyan sanga, nabali sa dyan batang, yaon dahil gamot, tumubo na magbalik. As-sabatu alal haqqi wal adl. Hikarwa, al-yaqin. Yakinin atay niya. Di makuhig-kuhig sing syaitan, di maggidzul. Sabing syaitan adlaw susungon umutba. Niutba niya, wala ta kamulong niya piwos. Sabab limon na, utuhan na mo, siyasat kami sing syaitan, hanggang kami ninakari. Hinagis sing syaitan, wala ko sila, liugos pa inumun alak. Minum ka alak, ba't uturan ta ka bangkaw rin minum. Wala ko sila liugos, humut ba? Wala ko saan sila lang na liugos. Matampaling pangingat nila kako, syaitan sa ako yun, isa. Wala pa lang na nabibiyahanin atay nila, yadto na. Kaya imbar iman di. Amo yan tuhan. As-sabatu alal haq. Tutog sila kasabunnalan. Ini katu, ini karwa. Tutog sila, yakinin atay nila rin magkapinda pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma na sinyakin, way taraddud, way pagduwarua, way paghawal-hawal. Hangkan nabiyata sin Allah Ta'ala, puwasin suratul Fatiha, suratul Baqarah, Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin.
Inhalom sing Qur'anin ni, way kabakan mo, paghawal-hawalan mo, pagduarwahan mo, ingkatan ini bunal. Ini katu sifat hangkan silari maabi-abi sini siu-siu. Al-ikhlas, aun pagka-ikhlas nila. Wala kialamuran sin takabbur, wala kialamuran sin riya. Sa inlamud sadya dengan Allah Ta'ala. Nah, intu nasabut yadto, amu yadto, in kiarawot nila. Kataan pakarajaan, misan unuin jimatu, doon da sila kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na murah-murahan, mga anak po na mo, miabot na in waktu na to, naasalda in pagpangadya na to, halugay, inamuin pagpangadyan inihibus kato taniyo, iwanin kita niyo masi-masi, hibusan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kuat, kusog, buko ni sab kuat ali, kuat simbaginda ali, sa kusog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, na insya Allah Ta'ala, ini magtuyo kita niyo tungod, himinang sing kabayaan sin Tuhan, bat sababa murad tu, insuman yang day dia dunya, iwan hadlaw kana pasanyangon sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah. Allahumma ya alim 'allimna fa innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya tawwab tub 'alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam doa namo ang mga anak po hatiranan. Labi aula na hibalik namo pakaput suara bangyaning kaput suara. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.